Бар екен, мынау 10 мың 20 сомды. Көкти. Қанша? Бұл жана зергерлер қолданады ғой, ошол сыяктуу, Московский көчөсүндө жайгашкан жайма базарга мындай термос чыгып тур. Басы 300 сом дейт. А он тот пылесос что стоит? 500 сом. Пылесос 500 сом дейт. Оны термос болсо 300 сом экен. Подвоенный жазалып тур. Жылууну жакшы кармайт дейт. Аке, бул жерде турган товарлар. Та цепочка что стоит вот это? Маленькая? Да. Эти кичинекей сары чынжырлар 50 сомдон экен. А вот это что такое? Пули, что ли? Это дюбеля. Дюбеля? Они не к этому. Прикрепляются, да? Да, это Они почем патроны? По 10. По 10 сомов, да? А эти по 2 штука. Ага. Вот этот лазер почем у вас? 3. Лазерный уровень, да? Это уровень же, да? Уровень, да? Лазерный уровень. Ага. 4D. 4D 3000 сом. У меня даже пульт есть. С пультом управлять, да, можно? Да. Под пультом вот так. Ага. На стенку вешать можно так. А вот стамеска что стоит? 150 сом. 150 сом, 150 сом. Уровень 3000 сом кен. А этот шурповерт? 3200. 3200, 3200 сом. Ага. Болгарка? 2,5 я дам. 2,5. Отлично. Окей. Мынау Кулиев көчөсү мына. Бул Московская көчөсү. Тетиги болсо Акун завод, да, билесиңер? Бул жакта болсо заправка бар. Так, чана бар экен бу жерде. Аз басын сурап көрөбүз чананын. Бул жерде мидише аяктар. Көрсөткөн буга чейин. Так, кальян бар экен бу жерде. 800 сом дейт. Чана буга чейин сураган, ал 800 сом дейт, тоже самое. Кухонный бычактар бар экен. Так, казан аяктар. Литражына жараша. Так, самодельный чаналар 1500 сомдон. Короче, бериши 1200дөн берем дейт. Эки чана бар экен. Так, монун аты эмне дедиңиз? Триммер деп коюп, негизи стаканчик. Триммер жана стаканчик, замок салганга, эшиктин замогун салганга. Басы 2000 дедиңизби? 2,5. 2,5 сом. А мына болсо паяльник экен, бул 3500 сом экен. Бул деле паяльникпи же байке эмне бул? Бурмашинка. Бурмашинка. Бул канча турат? Бул буравать этеби, ошону айланат да? Айланат о. Бул жана зергерлер колдонот го, ошол сыяктуу, Бул канча байке? Бул да 1000 1000 сом. сом, Бул 3300 сом дейт. Шурповерт. 2 батарейкасы менен. Так, мына жерде самовар бар экен. Басы 6000 сом. Могу жерде кранчик жок экен, не деп койсу эле, чорго деп койчу эле. 6000 сом басы. Так. Дальше эми биякта бул кийинки чыккан товарлар экен, жаңы электр жабдыктары. Тетиги жерде жакшы паяльный лампа бар экен, чоң. Так, паяльный лампа 1500 сом. А могу жанындагы болсо жанагы плойка салат эмес, печачка аял кишилер, айымдар. Бигудини сууга салат болуш керек, Ошонун советский экен да, 300 сом экен, рабочий. Буну, наверное, усталар башка нерсе да кылса болот болуш керек. Переоборудовать этип алып. Так. Так, много. 450, бул 550. 5 в одном был, 3 в одном. А может штангелчи байке? Штангель советский 1200. Могу советский, 1200. А бул? Китайский 500 сом. Так, насос компрессорный 1000 сом. Да, интересно. А могут тостер вы? Нам ушратты. Канча сом ошол? 500 сом. Иштейт бекен? Тостер 500 сом. 1000 сом. 1000 сом. А могут пчелкачы байке? Пчелка
3000 сом, э? Так, bu yerda противогаз бар ekan, электрочайник. Bu хозяин тут жоқ o'xshab bir жаққа chiqib ketgan. Termopod 800 so'm. Bu qancha litr bo'ldi ekan baka? 10 litri. 10,8 litr 800 so'm. 800 so'm ekan. Ammo uchu michta deb qo'ychi o'yla. 1000 so'm, 1000 so'm. Plitka 1000 so'm ekan. Так, 20 сомдон мындай товарлар бар екен. Курга илип алып, калаган нерсе сала бересиңер батышынча. Липучка менен экен. Ар кандай түрлөрү бар экен. 20 дедиңизби? 20 сомдон. Бу открывашкачы байке? Открывашка несі жоқ. Топчунун түрү турбай ба? Булар килограммдап сатылабы? Бул 3 сом чоң бар, бул 2 сом, 3 сом, 2 сом. Салам алейкум. О, замоктор канчадан экен беке? Өзүнүкү эмеспи? Жазач керек экен да буларга. Негизи канчадан? Могу мисалы 200 сом, могу. 200 сом. Бул советский го байке? Но английский замок 200 сом. Советский тоже 200 сом, 150 сом. Хорошо. Так. Дальше. Байке му лазычы канча? Лазы. Когти. Канча турат? Куру да бар, бутка киет, ремендери бар. 3,5 миң десе? 3,5 миң сом. 3500 сом кен лазы. Когти дейби. Амо чоң балтачы байке? 3000 сом балта. Эт чапканга. 3000 сом балта. Булчу байке? 1200 дейтін оны. 1200-ке бере турганы. Советский. Ага. Бешиликтерчи 500-төн өйдөбү? Сомнан берем дейт моголарды. Үчүлүктөр. Анан төрттүктөр да бар экен. Кыскасы 500 сомдон өйдө экен, баары советскийлер. Келип алып жетишип калгыла 500 сомдон. Бу жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук бар экен. Наке, тиги. Акун завод болуп калып, бу жерде остановка ошонун маңдайында эле турат да. Так, бұл жерде шахматтар бар екен. Жаңа лекеле байке ээси. Хозяин 1. Жерде стабилизатор компьютерді кош керек, по-моему. Так, бұл жерде детский кресло бар екен. Үтүктөр бар екен. Советский тараза 200 сом. Илгерки мынаке. 200 сом. Үстүнө эле жана тарасын коюш керек. Калган бүт нормальный экен. Айнеги эле жарак калса бар экен, а так өзү иштейт экен. 4,5 килога чейин. Үтүктөр иштейби байке? Yok. Үтүктөр иштейби? Tekşiriş gerek bu. Текшериш керек, Булар канчадан? Bunlar 150 сомдон. 150 сомдон, Хорошо. Бар экен, 10 миң, 12 миңден экөө, имо 15 миң сом экен. Мунун параметрлери кандай болду экен жазылган? 6га 30 дейт. Могу канча болду экен? 735. 735 и Беркут 735 дейт. Сделано в СССР.
15 000 сом екен. Ушунусу. Волковой Мергенчик 706 706 06 06 07 85. 85. Жетишип калла. О, мясорубка канча байке? Hikmet ben de sağ ol. Var ekin, evet. Закрывашкалар бар екен. Fotoğrafı koysam. O lampalarını alıp attı böyle ez olup bittim. Onsu yok. Так, вот закрывашкалар бар екен, советский. Азыр басып сурап көрөбүз. Канча байке? 200 сом советский закрывашка. Консервация кылганга. Так, тараза 800 сом дейт. Ондай удлинительдери бар екен. О, плиткабы байке? Плиткабы. Плиткалы Канча сом? 500 сом. 500 сом дейт. 500 сом рабочий. Так, складта гаражный хранение, складское хранение кыскасы. Байке алып келип туруп, тазалап, жууп, майлап, анан кийин чыгарып койду. 500 сом. Так, мына детский груша 450 сом екен. А могу обогревательчи байке? Bu boluşu 1,5 болот. Болушу 1500 сом иштейт экен. Так, биякта кийимдер бар экен. Кийимдер, курткалар зимний. Так, машинанын панелине коелучу, кайсы машина экенин билбейм, 200 сомдон экен кыскасы. 200 сом. Так, дальше мына жерде эмне зажимдар же тискинин зажимдары, могу вертикальный тиски болду. О, вертикальный тиски канча? 1300 сом, А могу канистрларчы? Чоң. 20-лыктар. 700 сом. 89-85 жылкылар экен, А тетиги ütүктөрчү, чоң. Шейн цехтин ütүктөрү. Аларбы? 300 сомдон. 300 сом, 300 сом. Могу жана сүргүчтөрбү, Рубанактар, фуганак. Канчадан ушулар? 1000 сомдон иштейт, баары эле. 1000 сомдон. Шкурканык экен, 700 сом. Булар болсо Рубанак. 1000 сомдон экен. Нормально, чё, Макита. Турецкая фирма. Так, бэушный берцилар бар экен могу жерде. Турция чыгарган экен. Турецкий. 41, 42, 43. 1600 сомдон. Чистый кожа, уже кийилген да, бирок. Жумшартылган дегендейчи айтканда. 1600 сом. Менде дүрбү бар экен, байгыш дейт. 20-га 50. Байгышты Россия, Татарстан чыгарат негизи, билесиңер, Басын, по-моему, 3500 сом беле. Короче, байгыш эмес экен, бул башка фирма экен, Bosch Rem дейт. 20-га 50. 2500 сомго берет экен байке. Кагаздардын баары бар, Ама талчок деп коебу, жана картошканы эскен 50 сомго берем дейт байке. Короче, келип калла байке, саат 4-кө чейин болот биякта. Жетишип калла. Советский газовый ключ 600 сом экен мында. 600 сом. Простой телефон. Эмне саат экен. Комплект музыкальный центр 13 000 сом. Окей, полностью комплект. Производство Малайзия. 13 000 сом. 600 ватт, 600 ватт экен. 600 ватт. Так, бул музыкальный центрге мурунку кассеталар салынат экен. CD changer 5 диск салынат экен. Бардыгы иштейт экен. И кассета салган, и компакт диск салган дагы. Bluetooth, AUX полностью кошулат. FM, DVD, CD полностью окуйт экен. 13 000 сом. Келсеңер дагы содалап басын түшүрсөңөр болот.
Так, протеин бар екен маяқта. 1000 сом дейді басы. Қолданылған екен, ішінде біраз бар ұқсайды. Жарымы бар ұқсайды, 1000 сом дейді. Білгендер, түшінгендер, пожалуйста. Массажер 700 сом. Бұл еме башқа қойылады, мойын жаққа, мойын желке жаққа. 700 сом машинаға прикуривательге қосылады екен. Мінекей. Полностью рабочий. Малайзия, оригинал. Кожа мен иштеген кожа мондай эмелеп Қанша сом бұл? 700 сом. Жана курдун тешикчелерин жасаганга, булгар усталарга керектелүүчү жабдык экен да бул. Шайман экен. провод куралаган электрик, автоэлектрик. Бул канча? 400 сом. Мына 400 сом экен электриктерге. Провод тазалаганга. 400 сом, 700 сом. Так, бұл жерде эмне бар екен? Детский синтезатор, пылесос, электробритва. Бұл жерде модем бар екен. 4G сайма дейді. Қанша тұрады бұл байке? 200 сом дейді сайма 4G. Кулончиктері бар екен. Күміш пе байке? Цепочкасы. Қанша сом бұл? 300 сом дейді. 300 сом. Так, сааттар. Амо шлифовальничи байке? 2000 сом. Шлифовать еткен машинка 2000 сом. 2000 сом. Мо паяльник пе байке? Моочу канча? 100 сом? 100 сом. 100 сом, 100 сом дейді. 100 сом. 100 сом. Так, мо жерде эмне датчиктер турат, билбейм эмне датчиктери. Датчиктери тетерде тендер турат. Водяной тендер окшойт. Үчөө. Ондай флисовый шапкалар бар екен. 100 сомнан дейт. Бир кезекте ушуларды 500 сомнан алып кийдик эле. Баары 100 сомнан экен. Галоштор 200 сомнан. Так, калумдарды менден бирөө сурап аткан болчу. Так, кийинки чыккан калумдар Ошто чыгат экен булар. Басы 1800 сом уже сабы менен готовый. Вот. Но балталар деле кийинки чыккан 750 сом, 1000 сом, 1300 размерине жараша. Аму чоң штангель 1500 сом дейт. Штангель 1500, тети айрылар 1500 сом экен, советский. Так, ну бияк посуда, да? Пила дружба 1000 сом. Флягаларды көп сурашат. 3500 сом, газы баллон 2000, кичинекейи, чоңу 4000 сом. Кепкирлер 600 сом. Так, мурунку ванналар экен 1200 сом. Мен ушундай ваннаны биз мурун малга суу берген катары колдончубуз да, суу берчүбүз да. 1200 сом дейт. Же и так эле малдыкы беле, я не знаю еще. Точно билем, что уйларга суу бергенге колдончубуз. Лайкты басабыз туугандар. Так, 4 киловаттык кузя деген 3 режимде экен, но иштейт экен. Тепловая пушка, басы 2500 сом. 4 киловаттык, наверное, чоң ангарларды жылытканга болуш керек. Мынакей. Мощный экен. Так. Капкандар. Капкандар канча эле? 250. 250 сом капкандар. Лебедка жокпу байке? Лебедка жок эле. Лебедка жок, сурагандар көп да. Лебедка. Мо зарядниктер да? Аккумулятор. Жакшы.
Канча турат могунуз? 2000'den de. Мына мурунку экен, советский экен. Bu 2000 сом. için Китайский жасалған 2000 сом. İçi biрлек o. Аккумуляторды зарядтай турган жабдык баасы 2000 сом экөө тең эле. Саат 4кө чейин болосуз да? Саат 4кө чейин болот, байкең келип. Жетишип калды. Так, мо тепловой пушка Кузян эсинин телефон номерин берейин. 703 02 3500. Мынакей ушул жерде көрүп аткан товарлардын ээси ушул. Газы баллон. Мынакей кирка да бар экен. Так, ну таштарды сурап аткан бирөө 350 сом, но жукараак экен. Ичирээк бирөө калыңыраагы 400 сом, анан бул 500 сом экен. 700 сом дейт, но так, темир кайчы, секатор бирөө сурап эле, секатор көрө элекмин пока. Могу эмелер бар экен. Ат иштеп койчу эле, 500 сом. Андан кичирээктери кетет экен. Видимо, 300 сомдон башталат окшойт да. 40 литрлик бачок 2000 сом дейт баасы. Алюминиевый. Пищевой болот го да эме колдонсо. Так. Мындай да канистр бар экен. Кирка 500 сом экен. Так, кирка бул жерде өткөн чыгарылышта эле тартып берген. Балкалар, электр жабдыктары, секатор. O цептер канча байке? 4 2000 комплект да? Бул эме стандартный кетеби же размерине жарашабы? Бустан те матчке чейин. Матчке чейин кетери да? Бустан матчке чейин. Стандартный, я? Так, я говорю, секатор 300 сом. Только фиксаторы жок экен, мына канып калчу. А так мурунку секаторлор экен 300 сом. Анда эмесе базар ушундай туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкты. Суббота, воскресенье күндөрү келсеңер, биякта киши көп болот. Анан калаган ушу көргөн товарларыңарды алып кете бересиңер. Assalamu alaikum.